Samelangso mini stadium along DSO lapen engineer atumka humridam. Aruni pioneer kebarni samelangso along korkanthi constituency angkang pia farman Caribbean long autonomous council pen kikim pon samelangso mini stadium along Caribbean long autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hang kapin khatmona teng pen along tin kapathu aklam along takilang jaripon ejia phan lam toy pipon lu laswa teng pen se samelangso mini stadium along ta district sport officer DSO relief rong hang atumaria sang hola pen engineer ram rong paratum pen adimak long humridam si lang charidam labangso nang kelang cari along samelangso sport association amepu Raju Bea tumcetong dun se samelangso sport complex along kenang jia son apen kikim kerang pon ke patang pon pilang along anta ke patang ejia phan pachini dun lason se boundary wall ta me ke patang pa me lapen ke ton kelang pon abang ka bideda jok ke dotang hormu anta hinu etlo lapen te ingram sulu lasi ke ton kelang abang puta padonang cipu se Raju Be pen perang kia thengno ning jepon samelangso pen ranjon terang nang ke palia biruta Malong News. Honorable CM Sir ake hai langli nange toy teng mesi dak sports culture pamanji pula bangso kematha pen dak council pen muni na che toylo la pen te sona taxi sports officer DSO langli sar stamina che tonglo la sila dak samilangso jitula sports association la bangso playground along bangso ground bang henola la sila bangso ground aphan sina lang kewa la sila bangso ground permission ji pate claim po puselang tum lam chak na chi tikang lo la si la bangso bang kelang tum kin chi chak ateng pulu tang te non prabjin pen si la bangso ground bang ke patang pon po pusipu la si nili ithe uthot aku chuni ridun kang tum mangela lo je ladak kedam tang CM Sar kang hon mate dak ni korkanthi local MEC mate kak chairman sariti so labang sokang hona joine ben siladak samelangso atok adim stame lapuson sports complex na ki pi bangalang tumhan uthot mane churu parpik lo netum samlangso sports association hin pen stame lapen de the chuni ridon bangke lalo nili CM Sar ke hai phan chuni ridun kang tung bangke je samelangso adim lapuson atok jok adim mate khela dhula phan stame kadure lapuson niltum penan che theklong lo la sinon ladak ground phana bang la pen chotkali ladak samelangso indoor stadium long stame indoor games kisiman kawi do ulang ladak badminton pen chenglo la pen te volleyball la hai ground ba kawi bang dolang la hai stame prabjin pen CM Sar mate local MEC sar phan stame ni tumdak association phan nangkelang ponji phan nitum association hin pen chuni rilo phan la puson do ningkan sipen mane council pen akang hon pen mane gran and 8 la puson nang pido ningkan sipen ono mat bangke la KCC abang CM Sar ate council pen nakang hon bat jitu la peni nang pido la sila bangso poisa pen sinil tumno no mat bangke la field ground ha mokhata che safa po la pen de kisiman dak nang ji khela isek jitu league isek ni tumke solai nang la dak pen silang pon po la pen sona thasili tum khela nangke na itum kasalong jitu khela pathudu nangji labangso khela ke du nangji along astami tum ladak poisa pensi ladak pensi tum invest po la pensi dun po la pen de players pon idun po lalo angke nil tum latai sia kisung lo mane bandriwal bangke nang pigi nang pilos tami asapsu ke tangti doko joine masi non kisiman chainong pule puno ba munit pule puno nang lut jama masini tum dak bangke la jitu stadium along hem labate la indoor stadium along jitu glass kadu ko stame mane muni tum nang lut po mane pin anak heng no bang ni tum theklong lok lo la si ni tum ako puthot chuni rilo sar phans tami la hai prabjin pe la boundary wall mate la hai mokhana patang pida prang sonte li tum isi mane la dak la hai hem hen hone de ji pusi matha dak ke avela la si dak bangke la pulo mane kelang bang asapso council pen mate CM Sarang se ka hondo pulo tangte kelang bang chukidar ason mane kenang sot athela hai kelang bang awi pulo tangte nonason committee panel tum committee dolos tamila pan kelang do bang unede titi lasi permanent ke hono bang si dolo pulo te lahai hinone de ji lasi CM Saraphan mate local MEC Saraphan tamit tum institution hin benchoni rin lo je prabjin pen kelang bang doson te meparji pusi ni tumahin pen chuni dilo Honorable CM Sir Bangla sports culture ke bani fancy planning koribo
deh kado beta cini lah pasal sports culture ke bandi pelote difu ang bong le pathu chot nahi pela pokali lo kute karbing long that's basically la length karbing long la football helo che ho hem ke kim lo mate basically dum pini bang le ground na phansi ke bang ground dolo pelote daglom ke charli o somarto manda school bena phi bangke pini khore jundam drugs dang mang dam delo dak football long siwan po football la school difule do chot bang chok chelo dak ado beta do nahi la hem kim na ko mate nasi honorable CM sarnang tai bangke feel the ground mang mesenang po somara dum patu nang po arleng kalbing long benta angsong le do nang po baso pansi tungwang la pen council pen engineer nang dun lo sports officer da dolo basi prabjin pen itum la field ba develop po un polote mesika bang nitum ISL ba allegation home away si patu po dokmoka dai si do po dak da patu po utte karbing long si patu yat po nalo nitum short visit lo lasoteng non engineer do mo estimate claim por len long len nasi fill up nang lang ma fill palang meneng ma prabjin men si claim ya MCC fill hotel tumang la dak field development man estimate han bang po Kami non bang ke delo putih sadak hing no son da dolo fen oh la bang ke handover avelang mo handing over dolte la sur silang pon po ki claim ni dote repair sita papa milai lang pola bang ke repairing la support repairing bo bang ale la contractor handover velang mati mo handover lo pelote lai tai do et posokta ake me fan si claim pon po ajar sita sports culture bang karbing long wanang pola phan lo deh chok lo deh nang litum kelang bom lagi malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta